ahabwa enshonge y'abashubuzi bahungiro mu Katare ahabwa ikinuko ngo kandi baherera kakoreramo aha Pasika ngakanye chairman kurugira abrafo byo mu Katare twasharameri izoba obutahura na 10 abantu nibazo mu Katare barya abantu bazo mu Katare banywa nitwebuza kuba kweza kurya baheza kunywa ibindi baza kweyambira nkaye so turiyo mu mberambi munonga abantu mazima mutuyambe government tuyambe Akatare tikine toyi omukasasire yiba kunanka yiba kuteka yenyuma yanje umwari wo abantu bakunanka abantu ndezunrombuve babino kufitina ngo babasa kwija kwatwe ndwara ezero kuretwa burofobo turimu nimbi nerarikiriza konko moza nayiza atsanga rya kasasoro cyumwamati kasasoro ahenda kwita twebuza sente dukora nizankaye no kwera riciro burwire muturebo burofo bwena butuhinguririze tubari kubasa kugira ki eshohera zone ziri kuruga aha kasasiro zija itwe tombi turababembezi bitu aba abakutuyeho sente zo busuru ngo bazakora umwanya guturumu kandi bakabura gukora kutwagezaho kubuza town clerk ahabwa ndece town council ahanshongezi ebyo kugarukamo yabatabyine emotoka yo kuyora kasasiro omutawuneji twagishanga hambuga nkuru za town council epakingere ero kurebuka nkefire gasha kwa Onesmus Ndiyanabo omurubirizi